Ninyo Awarsaki Yaga Tingilekai Agdigapur happening ka Maukendro
Kabukut jong ke Jingilekai jong kini ke qualifier bala penyiar daga Meghalaya Football Association zone ka jenepi ka la qualify sya ka Meghalaya State League tournament nasi kabayang gaya reti aku beli yang barang kena kersan dan jam dan jenai kebijunan ke bor bat kejengai